Kadin gajing sapriang ke video papini ya kispa tali kiling jong kinong Bangladesh ibawan kiu shu upur usam ke India hawa umngat kakinhun ke Islam hakasngi baar kalahir shadauki ban pinshisha ya kani gajing jia ban shem ke e ke balapin priang kaditang gajing septieng bajing sir yo kadon gajing wan rumtu jong ki perwir na Bangladesh keberang plu mentan na gajing yakin at bajing umsna Hakapor saw baju janmit hapapoi ha border outpost ki BSF hadauki kakinhun kalayo banyakran bet kishipai BSF ki bala batai lut ploy nya ke e ke bajia hapok kathan Hakapor saw shiteng janmit da kajing yarap kishipai BSF kakinhun kalayo banlet cha ke integrated checkpoint hatamabil ban pethu e kajing long jingman Kishipai BSF ba apahara hakathan kila pintip ba hakasngining kong kladan karali ka baheb ha jong kinong Bangladesh hakmat ka ICP ha Bangladesh hindre ka ne karali kala shukut klam kanu ka jingjia Kakin hun galit pat bancungo ya kawa umngat bantu akit shushu pat ban ringdur ya ke e ka bajia hakani kawa balay isisha ba kispa tali kiling jong kinong Bangladesh ki ba klong mau na po kawa Hindray gani kajing klang mau kadai siya upur usam kari Bangladesh. Kinang Bangladesh kilami banyak klang mau na markajing yu alat da kajing kilam no kasorkar balakang persya ya kajing klang mau menta basan snem AA. Urang bakšnong kadauki ula pentip bahdin kajing no akam ka Sheikh Hasina bat petkrat na po kari da kispa tali kiling na Bangladesh. Kilami ban klang mau na po kawa ha Bangladesh kabarika kam balakin bean ya kasorkar Bangladesh. Hindri ulat tentak pat ikajing ong bakaladon kajing wantur syapo upur usam jang kari India dak baong bahadu menta kampat don setia kanu kajing wandung bean jong kinong Bangladesh hakathan ni kemungkinan Samsung idan ni kita siap tengok marti ha Bangladesh kelongga politik ha Bangladesh kelongga tolong tang kajing umsnamit mo marti dang arti parti di nimla mentip nomor ba yo kiwan het seniru nimla mentip mo ikata ni long bala tre dei di nomor ni ni volunteer kasnong di rengkat ni BSF di kulit tu di kadon ga jingmah yang itu nomor ba pi long sup la yo ki ban ki seng seni mo di nakada long ni long septi mo nomor lada ki ki nang ki mo bagi hanjam ki di dang deki arnut mo hanjar mo di stak mo oh ni dan ga jing seni mo biasa di lada BSF long i mo lada ustrik isya lang kitin ang tikundot ya lada ukinsting pan te kati kabuk jumang ngiru ta sarkar ko Bangladesh lang kalaking kala design lang kalahap no te marsin banai ta kubor te kajya kani ga jing yak pang ma ni mar fi ya kani ga sarkar yang ka Sheikh Hasina mo te namar baki khang ni wan ki ni mau te namar beli long ba ka mar bakir itu long ka terus spot ni mo ik so sibuntaru long ni mau yadai ni ko mo yadai ni ko ya ka level jang ko long bakanam hiartan mar pi la ti than ni mau long ki por mun cha manglai i mo jing ti long de su bakai i mentalistis po mun mau su tang siap ka ndai akini ki snem baka sinchar kan ka sarkar jang su kina e la khang ni banti ni mau pa nanglang ni kahe kawan rak nanti najrong ispo ulang jadi kalau enggak jingtoy yang nyiru hindre aku wikil yang melong kadu jingtoy am hai yang ni nomor ba ya ki kalau enggak jingtiati ini ni mau di kowe kalau ba long ke dalak telang damdon ni mau ban ya ban ta ini semut level yang ke nyemla si ban batai mo tenang hiar susu Inong kat nami Islam kan ika level yang dikawa ke change ke hair di nakada long ni persya ma banti ini mau ada ka sarkar gini kan ya kala ban trend ne ka bata ri Bangladesh ne bat nu ban sange ikni mardo ikan ga jingkertu ni miri di kamtam ikari Bangladesh ikan ga jingkertu ni marti ikari Bangladesh long agi portang bukan terkong ba Kada kigin yo alat mesti kumliang kali kan kerdu bakum di nakada long ni long nakaliang jumi kombinasi senang nadu jupor suahi ya persa baik long haduk mentaru lada
Qatar ka Sinkiai kami kediban Ukraine na uwan di war bedi dan ka Bangladesh no ba kami ano ikni gajing mau no wan ra tang gajing duk mentuang ya baru arlang kiri mo Kajing Longjuman kasuk kesan hari Bangladesh kelapun koslai bahai kepada kibasa hakin isnong kaput ke jela batri India. Hendik kelapun paupan pakai kebalong baman menta kadang longhi kebajai-jai bat kebasengat. Dia ladarung hing tiu hepat hing tu lalong hepat jong ni hani po isnong ini dan kan no. Tang makin marek maki runging layayap lia. Rata kamdan security ka baklan. Dia kabati kena bangi na hang ni ting ini yap liar. Man khatam ni basong ane takap ya tengok. Habis bat tourism ba kena tempat na menta ka jingjia. Menta lade artat kapar bernang jusut mentan entah habis bat kena mana tak habis bat kena tangkau long yang long ka kata long ka jingti mau jing long ka well plan ba sebab jiti nang ne am ban tu sak jiti aya jengi jenga long kikwa ba unu kontrol untua ki jenga hari mesti nang tu ngeleng ketai jiti kena baik sistem kan beka nenek sedang kita pada nenek sedang kita ajingan baru kita bau nu kontrol untua nang bakinyo perwan hisuman niswa pilar udah saya support Masya pilar udah saya support mentapat ya kendi duduk barang omu di kontrak mesinnya walau pilar bodang apa lo kila kentu sini sejerang tak kena ngi nangling jangan orang komisioner jodoh ke ngadok gaji seir banyak nu kontrol untua de kelang gua jodoh yang ini kantam yang sangat tahu. Kipat ba kidon ya kejinget haki sipai BSF bakin ay kejing yada bat khanglat ya kejing wan rungtu kinong Bangladesh bat kinturu ya ke sarkar ke bala penjari ya ke curfew meet haki jaka kaput bat rekam na duk kapol 100 baje jan meet hadu 100 baje menstep bakan shimne kilat kilinti hakaman pinkhan ya kejing yada ya kibriu kibasa haki jaka kaput.